ngasi phongkiba tongan Manipuri siphungsingdagi amasung thokiba thawdo wathoksingdagi maruibi ipausing miyamna thamjagi ahanbada Kuki Zau area da Manipur Leingak Leihallaroi ITLF Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF amadi Committee on Tribal Unity Kotu na January 13 Manipur Police na More dagi fakiba misamsing condition yauduna thadoknaba pung 9 gi matam thakiba du hokre loinana miyoi ani edo police custody dagi thadoraktre Demana du Leingak na khanadre nakal namatangi communal government si Kuki Zau area da mathau tonglaroi matungna tholakpa apapatagi daita kudima Manipur Leingak na pugadabani haina ITLF ki SIP ki chairman Pagin Haukip amasum secretary Muwan Tombing na ngasi thadorakpa siol amana phungdorakli SDPO anan mihat kamari leina miyoi ani phajin kiba du mara leitaba singni haina su phungdorakli ato papa omana Manipur gi miyam tumit kangum khaliba India Leingak ki thawong pende sanulal miyam gi mikap mirau khol niliwa sida Manipur gi governor advisor minister MLA singna sumang kumaigum yengdunu leiba si thagataba ngamde Sin Kuki narco terrorist na mitai misam miyam hatpa tupa satharakpa yum kai kya mai thadoktuna awa phamda tahalaba sifawba miyam tumit kangum khaliba India Leingak ki thawong pende haina salai apunba nupi lamjing lup sanulal gi sirol aman hairi sirol sinhai Hauzuk Manipur thokliba thawdo si matau karamna haurakpa lano haibada MLA humpu gi manungdagi tarana tokhai songthokraga haurakpham khangdaba sin Kuki singda insilaga homeland tan batanatana mitai maitai butumna manghanba muthatna bohunarakpa lalong ni haibasi haiman bathokloi saram chachatpa sin Kuki lon manav Kuki masil punduna Manipur thugaina ba India Leingak ta oida pada mayam haijinduna lam munana bohona bada samjaraba misa miyam da matik saba kulai sinaduna hatpa tupa yum kai mai thaba miyoi taruk thani pan sida leptana halakpa sida India Leingak na yengliba miyang asi miyamna sungpen pen de haidi thawdo si Manipur Leingak na irai laina loisinba yabudubu India Leingak ki order phangdi haiduna thaidoktuna thamlaga pangal thoktaba ima ivel kya ma khangba ngamdabadagi lambi sorokta law khongjaba kya Leingak tu wakatnaba sachaba phawba Indian Army na State Force ta order tawduna akanba saitheng asu apan nanghanduna miyoi kya soinaiba yawkhrabane miyam gi mikap mirau kholna nilliba sita Manipur gi governor advisor minister MLA singna sumang kumaigum yengduna leiba si thagataba ngamde hauzi miyam gi wakat phamleitre lo mangkhre irai sai khoi Kuki taba singi mapam satlaga Kuki gi machinja uhelasi madurata India Leingak Manipur Leingak ki apenba oirasanu haidi atop pawmana Kuki lalhauba singna state force ta khut tharaba central force na yengduna leiba condemn tawi More the Kuki narco terrorist in state force ki mathak the attack sa tharabasu central force na tumina laisin ba madi yengduna laithokpa si condemn tawi haina federation of haumi gi sirol amana hairi chola sin hai kombi hauktok ta Kuki terrorist na misam mari hatkiba madi January 13 tagi hauraga more da leiba state force ki mathak ta Kuki narco terrorist na sophisticated weapons amadi war bomb siznaduna landarakpa madi ngasi ga angan bayuk tagi among state force CDO gi mathakta nungmai bomb kapselakpada state force ki athauba personal ama sikiba loinana personal ahumna yamna thina sokibada federation of haumi gi maikeri gi ikai khumna bagu loinana thamoi sokna nungai taba phongdok sari amadi athauba singbu mapu gi laikol ingna signa lairuba oirasano hauzi more da Kuki narco terrorist na nalamasum ngarang ayuk phawa bomb nongmai amadi war gi khulai sing sijanaduna more gi state force ki kemta attack torakpada state force ki asiana amadi aso apan yawraba phawba central forces na khut thadana tumina yengduna leiba madi action lokotaba mawong asibu federation of haumi na akan mamong na kanem tawi mapan gi external aggressor yawi habisi central government amadi central forces na khangna ngasi phawba khut thadana leiba habisi yelawmi singna central government amadi central forces singbu kayam kuina thajaba thamkigadoribano haibasi wahang oirakle state amadi state forces singdi hauzi masagi mathau sapsana leibaki amadi India gi unity and integrity kaidanaba hotnaduna thawai khubak ta haptuna Kuki narco terrorist ga lantingnari hauzi externals aggressor amadi narco terrorist na atamnana yelhaumi amadi miteida nongmai amadi bomb kapsinduna natraga
फादुना मिसम क्या हालिबसी अथुबदा सेंट्रल गवर्नमेंट अमदी सेंट्रल फोर्सेस ना एक्शन लखोटकदबनी मणिपुर लैरिबा येलहौमी मियाम अमदी सीएसओ सिंगना सेंट्रल गवर्नमेंट अमदी सेंट्रल फोर्सेस सिंगना एक्सटर्नल्स एग्रेसर अमदी कुकी नार्को टेररिस्ट की मथक्ता अथुबदा लखोटफम थोकपा एक्शन लखोटनबा पुना येलहौमी सिंगना वॉइस अमा लाउबीबा मथौ तारी हाइकेनसु पाउसिदा पल्ली अतोपा पावमना कांग्रेस ना हिमंत बिस्वा शर्मा की मथक्ता करप्ट सीएम अटैक मखाताना सथरखरे असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की मथक्ता कांग्रेस ना करप्ट सीएम हाइना मिंथोनबा चार्ज मखाताना तौरदुना अनिरक सुबो ओइना अटैक तौरखरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स दा कांग्रेस न वाफम से फोंदोकलदुना हाउजी कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो नया यात्रा की मखादा असम की चीफ मिनिस्टर सिना एफआईआर अमा फाइल तौरकबो यानिंगदबा फोंदोकी बीजेपी ना कांग्रेस की भारत जोड़ो नया यात्रा की कैदौनुंगदा अथिंगबा पीबा गमलोय असम दा हिमंत बिस्वा न लुसिंगबा बीजेपी ना मांग तकनिंगाय ओइबा पॉलिटिक्स सथरी हाइना राहुल गांधी न मराल सिखी नागालैंड की मियाम दा प्राइम मिनिस्टर ना मडिल होबा वसा कया मरुप सक्तुना थबक्ता अमता ओंथोक्त्री हाइनसु गांधी न मराल सिखी कांग्रेस की यात्रा से हौजी असम फाउदुन सलिबनी राहुल गांधी न असम द लैरिबा बीजेपी लेंगाक की सेंजा थुमजा संगी मतांगदा मयेक सेंगना फोंदोरकदरा हाइबगी अकीबदु चीफ मिनिस्टर हिमंत की पुंगनिंग वखलदा फाउरकपदगी यात्रा की मयोक्ता एफआईआर लखलकपनाखी चीफ मिनिस्टर सिना कीबदगी एफआईआर लखली मसिना कांग्रेस पार्टी द निंगनगदबा अमता लैती हाइना राहुल गांधी न फोंदोखी ngasi असम पुलिस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा की मयोक्ता लीगल एक्शन लौखटपा होखिबनी यात्रा की ऑर्गेनाइजर सिंगना ऑफिशियल ओइना यानखरब लंबीदगी थैदोक्तुना चटली हाइना असम पुलिस न मराल सिखिबनी मदुगी ममांगदा ngasi अयुक कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश न चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा दा अकनबा अटैक तौरदुन हाइ असम की चीफ मिनिस्टर न कांग्रेस की खोंगसत असिबु लाना सिसिनबा मदी मिक्सत थियनबा याइ मांगना कियन खंगनबगी थबक तौरबसु कांग्रेस पार्टी न कैदनुंगदा अकीबा फाउदे भारत जोड़ो नया यात्रा असिदा लेबा असिगी मसिंग यामलबा मियामना नोंमनोंमगी सकुनरकलिबा मतौ उबदा चीफ मिनिस्टर हिमंत की पुंगनिंगदा खोइरांगबा मसुम नुंगनांगबा क्या फाउरि लाक्लिबा नुमित तरुकनि सुपना यात्रा से असम की तोआन तोआनबा मफमसिंग फाउदुना सखिगनी हाइना जयराम रमेश न सोशल मीडिया एक्स दा फोंदोखि न्याय यात्रा गुवाहाटी फाउदना चटनगद्रा हाइना पाउमिसिंग हंगलखिबा मदा असम की चीफ मिनिस्टर सिना हाइ कांग्रेस पार्टी ना हाइजरगलबदी मुद सिनबा याबा तोप लंबीदा सखिनबा परमिशन लेगाना पिगनी करिगुंबा कांग्रेस ना याबा याउदना गुवाहाटी यौसिलगलबदी मखोइगी मथक्ता केस म लखोटकनी हाइना गरांग फोंदोखिबनी रैली असिदा सरुक यारिबा फतबा इलेमेंट अनि दि हंदक पांथोकदोरिबा लोकसभा मतुंगना फगटकनी हाइनसु महाकना फोंदोखिबनी माकी वाफम अदु रिएक्ट तौरदुना कांग्रेस लुसिंगबा गौरव गोगोइन हाइ मियामना कांग्रेस का पुना चटमिनरी पार्टी असगी मथक्ता एफआईआर लखतुना थबक पाखलगलबसु अइकोइना अकीबा फाउदे डेमोक्रेसी चटपा लेबाकता गवर्नमेंट अमतना अइकोइबो अथिंगो पीबि याराइखि नकल अमरोमदा गुवाहाटी दा हिमंत बिस्वाना पाउमिसिंगदा हाइ कांग्रेस की थवोंगसी न्याय यात्रा नथि मसिदी मिया यात्रानि मुस्लिम सिंह खुंदाबा मफमदा मियाम तिनबा हाइबसि महौसानि मुस्लिम सिंह लेतबा मफमददी मियाम तिंदुना सरांगनबा मत थोक्ते कांगलोब असिगी नुपी सिंह लंबी सरकता थोलक्तरबसु नुपा गाक्ता थोक्नरक्तुना मी यामना तिनबा हाइबसि महौसानि असम दा चटलिबा कांग्रेस की यात्रा असि नुपी याउदबा मिया यात्रानि हाइरिबि यात्रा असिदा महाकना लुमना लौबा लेति मरमदि हाइरिबि यात्रा असिदा मिया खुजोखरना सरुक याब खक्तनी हाइना बीजेपी की लुसिंगबा मस ओइरिबा चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वाना मखाताना कारेमना बुवाफम फोंदोखि अतोप पावमना साउथ कोरिया बु नॉर्थ कोरिया की ख्वाइदगी चाव यकनबनी लाउथोखरे नॉर्थ कोरिया की लुसिंगबा किम जोंग उन साउथ कोरिया बु ख्वाइदगी चाव यकनबनी हाइना लाउथोखरे जेटीसु एजेंसीना अमुहना पुनसिननबा मदी आउटरीच खोंगसत पाइखलिंगै सेरक्ता वाफम अदु फोंदोकपगा लोइनना साउथ कोरिया की मथता लंदागनी हाइबा अकनबा वाफम से फोंदोरखि नॉर्थ कोरिया मसुम साउथ कोरिया की मरी हेना फसिलक्तबगा लोइनना सयोल असिदा पियोंगयांगना सियोल बु ख्वाइदगी मरुओइबा यकनबने हाइरखि हौखिबा मतम क्यागी ममांगदगी लेबा अनिगी मरक्ता आम कन्फ्लिक्ट थोकपगा लोइनना फिबम अदु ताइसिननबा मैकै क्यादिगी होनदुना लाखिबनी हाइना साउथ कोरिया की सियोल दा लेबा कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन की सीनियर एनालिस्ट होंगमिन फोंदोरखि कोरिया लेबा अनिगी मरक्ता लैरिबा यानदबा वाफमसिंग लोइसिननबा मेकानिजम सिंग नॉर्थ कोरियाना थौसादे
North Korea na South Korea ki mathakta akan bo apam kya phongdoktuna lakli hauzik oiriba phibam asida North Korea na lan tasilakadra haibigi wahang ama oiri Kim Jong Un gi matung inadi lan pambagi apamba leiti adumoinamak kana amatana atopasingna thausadaba tauruidabani haina phongdokhi mangna akan bo apam phongdokpaga loinana Korea lebani ki marakta leidiba de facto maritime border makhatana sakti khangloi hairi loinana numit mangani subna artillery gi wafam adumaktada pangthokibasu laikre oirakliba phibam asina lebani gi marakti hena thajanadaba pukhanbaga loinana lanmi gi sakti sizinarako yabi ko oithokpa lehali hainasu hongmina phungdorakli maduda natana Pyongyang na Moscow ga hena naksinana bo honari aduga Washington amasum Seoul naknai haina makhatana Russia na Ukraine gi mathakta lal tabada missile sing mating pangli nakalamoromda Seoul na Pyongyang dagi mapangal kanba hieli haina phungtokpasu pamdaba thaudok sing tholakpa yabi ko oithokpa leibaga loinana tuan pauksi singi hiramasi gi matangda wafam kya phungdokna basu laidi North Korea amasum South Korea gi marakta ungkhanaba du asingwagi thawong nati North Korea gi maikeri gi honaba yaba honaduna phibam khuding thengnagani haiba wafam phongdorakpasu lei mathangda kari oirakadagi haibagi matangda tambangamdaba phibam lei khut thongnarakpa matamda lanmi amasum misam sigi marakta sauna asu apan leirakpa ya harip Seoul na makoigi F-16 fighters sing matam amada hektama strike sathaba yana na sem saduna leidi haiba wafam su phongdorakpa leidi khutoknabagi thaudok thokandana bo honaba haibisina khwaidagi maru oi haidi atopa pawamana Israel na Gaza University da bomb haitakre US na sengdorana ba khankre Israel Defense Force ITLF na Gaza da leiba Palestine University gi main campus da bomb haithabagi video footage social media da viral oirakraba matung United States na viral oiriba video footage adugi matangda sengdorana ba Israel khankre Hairiba University edu mi lainadaba ama oina pokhaibagi thaudok thoktrigai mamangna upa phange bomna amangata thokon khraba matung mang takpagi phibam madu losinana bo hona boi US State Department gi wangloi David Miller na hauji phabi oina viral oiriba video dugi matangna wafam amata phongdo o haiba yadri aduga matik saba information leitri hanis phongdokli kha thangba Gaza gi maruoiba city Khan University mitna hoba miyoemana phongdorakhibadagi Hairiba University aduda air strike chathaba amadi numai kapsinba ukhi hari Israel military na hairiba wafam adu Hamas ku lusing leiba maphamni haina claim tawbaga loinana target tawkhibani hari Palestinians Red Crescent gi report matung inadi Al Aman Hospital manakta akan mamongda artillery kap ukhi Gaza gi health minister gi matung ina Hamas na control tawba mafam aduda yamdrabada miyoi 113 sikre haiba confirm tawre hari Israel gi military kibati brigade na teng amasum air support ka loinana combat chatakhi loinana terrorist kya hatkre haina phongdok puwafam AFP na report rakhe Hamas na Israel mamangsa gi October 3 gi attack sathaba horakhiba matungda miyoi million 2.4 leiba Gaza digi miyoi sada marfuga manga di lanjana krehdi atopa pawamana masa leijadaba nupa mana Delhi gi lambi digi kidnap tawduna purakhiba angang ma ki nupi na police ta pithorakre South East Delhi gi Zedpur area dagi sai kunthraga mapan suraba nupa ama police na tha taramathoi khakta ngairiba anga ama kidnap tawrambagi maral da fogatkre anga do police na faraba nupa sigi loinabina police ta khusinarakhibani anga si hek khusinarakibaga police na anga kidnap tawduna puramba nupa do mayumdagi fogatkibani police ki matungina faraba nupa duna masa mata leijadabadagi pikliba tha taraga mathoigi anga do kidnap tawraga mayumda purambani police na faraba miyedu ki maming Nabin Mishra kawi haukiba yum sakaisa numita nupi amadagi tha taramatoi khakta ngairiba masa nupa kidnap tawkhre habigi wakat ama phangki wakat aduda nupi aduna mahak Zedpur beauty parlor ama salaidun lei mahaki masa ani lei haina wakalaki haidi Deputy Commissioner of Police South East Rajesh Diogi matungina yum sakaisa numiki numidang pung nipalom tabada mahaki masa nupa do kablakpadagi sahi nipan suraba masa nupida maupa nupa Pamlaga palargi mapal ngayaktan thoktuna angang themna bakhanki adubu miko phragi matungna masa nupina palar manungda sanglaglaga maki mapa nupado nupa amana pamlaga motorcycle amada puraga satkre haina mamara tamrakhi madugi matung nupi eduna police to wakalakhi bani wakad adugi matung ina
पुलिस FIR अमा लखोतुना CCTV फुटेज येंसनकी मदुदा नुपा अमना किडनैप तौबा अंगांग पुरगा मोटरसाइकल चटकिबदु उबा फंखि मोटरसाइकल अदुगी रजिस्टर नंबर अदु चेक तौबा मतमदा नुपी अमगी ममिंगदा लेरमखि पुलिस अंगांग फाखिबा मियोइदु फगनबा कन्न थीबगी थबक सथरिङै सगोल सुनुमिकी अयुक पुंग 10:40 चटपा मतमदा मिश्रगी लोइनबिना पुलिस स्टेशन लालगा अंगांग अदु खुशनरखि पुलिस नुपी अदु मसुन हंगबा मतमदा माकी मापुरोइबना फारगा पुरखिबनि हाना पाउदमखि मदुगी मतुंग हना पुलिस मिश्राबु मयूमदगी फुआटकी तुंगना पुलिस अंगांग किडनैप तौरबा मिश्राबु मसुल हंगबा मतमदा माकी मसा अमता लैजदबना अंगांग अदु योगनबा पुबने हाना पाखोम पिरखि मिश्रा सी नोइदादा लेब दुकान अमगी अकाउंट सेक्शन दा थबक तौबा मियोइनी ममांगना क्रिमिनल ओइबा थबक सिंग सथखिबगी रिकॉर्ड अमता लेते अदोमैनम पुलिस माकी मथक्ता मखाताना थिजिनबगी थबक सथरी हाइरेनसु पाउसता मखाताना फोंदोरखली अदो हौजिक ओइनदि म्याम पाउस मतासे लुसिनजरगे मसु म्याम पुना नौबा अपडेट एमिनसी।